na no na me hwɛ a video bi na omo de Poku Bilson to lewe ho wo yesa Poku Bilson na wo build no na wo ha no checheku o actikurasi o actisin we wi akire no checheku we se ba work na nkasa idea se ba sisi ana nya sa o ma se ba na ko bi gede ni man yinya nkeka no we nka we okọ mayere mu kura wom boache ene ka no se Abramafia sa sika na waji na aba abontene waji 80,000 waji se no kwan bi so no ye bufuo sika. It's all about Angie's Boat TV. All right, it should be Angie's Boat Multimedia. Me the fresh boy Papa J and I share baby and Komo. It's been a long time. The body tilapia man also they share D and Komo. I mean di Komo ache parana say some who say ye koye adoye kakra otaye. Din birthday otaye. Do be di bia no. Otimi ekoye no ya che mrofo ne kokofo ne nyame ncha no sa kwa no so pa wa ya de. Ye hwe next year no onye mfama boys no. Mrofo ne di bia che. Onye mfama boys no. It is so share me and try so be subscribe, like it, na share na obi nso nya video ni bi. Share na bibia nkoso kama emfa emma ye nyina. Ne, me no so dey atenas ye be din komo, sindi mu komo, ewi ani a Chelsea street ni so, ye ni afa akire oni asa be si ani mo. Enen kon ba bia bi all round. Ye ba be din nyina bi right here on the show. Ti yen kon ema oso dey akwa ba na emfa enkomo no enhye so. Body tilapia. Champion. Boko de. Eja enya kura ho na ko kan kire no. Os na gas o say nya nka abayati. Ehu ka abayati. Say wa abayati e mi aboko. Bia do na kwam. Ebusafo nyina obi anwo. Oh bia boko. Ba na no so o ya de. Say Papa J mu nyina mo ka ho. Yeah. Ko no mani echi a. Ahwe kura ni ha beba mi asan. Nyame nhira mo. Oh ya de. Wo na say so say sinitwa pa de mi hu ba bia wo sinitwa mu. Sinitwa. Asemo Jack. Anse adwuma no eguma hodo etwa bi na eduru mire bia se adwuma no eye no ho se shift no nipa bibire na entiase be bia shift akono to nti ese ekoye kakra na yakoye kakra na ade ba kokra ma ese na me nhyeda mmem no eye momiemwa ne mpagya na ese okwaye ma hwe no bua ne mpagya no nzo nse wayire ne ma okono amfa hwe ama na oyiri busa na kase me kwa manya hwe a oyiri nso mu adwuma na woye no oya da abakasa wo kono bakasa adwuma be ya da bia sore na ho pocheche na okwaye ma hwe ntine ne odi adapreko so ho boko de ne odi adapreko no hene mami nyina me nim hwe ni mi neze okora se omfa hwe made ya ene fada wo hene bofo ko wura mu a wadi bibi ba dako na bofo ko a omfa hwe ma no kura no wanya hwe kura na nye ntakraboa so na me masese tuo na sefo ase cupboard e de ewuram anadwo ni namu na me ba ne sapa because e hard dream because say mo say no ke kase kuma wood na nkasa pa dia you faces bi say ya na yetimi kase e kuma wood but you say no akoye new faces nti o ka kuma wood na yentimi hu ni papa e wo kuma like adadafo no kuma wood no bi sa na nka adwuma nka ese ye o sa na ese ye me ameka mitwa itwetwa series bebra bi ne da DSTV na sofo but sa na ese adwuma ne ye eni kwan se obi gita ne ni ase se ye nea ye ka kuma wudu na se nim dada na da bi okay ho ese mono ba ni hu se improvement aba adwuma no na wo ye adwuma na da bia akọ 5 years obeba ne dipa dada na adwuma ni future so ho ese ho new faces ni wuram na kuna nim otwe ho na chance bakakra so ho enti eye sefo afoforo wuram ene kire se adwuma no wadache se adwuma no ho nya akono a ebi mewuram na da bia na enye ne akuma wuri ni ho enye ne akuma wuri ni ho o ka sa na akwa se wonim ne ho ye so ho nti eye etwetwa bi nkakra but ye pese youth na na se foforo eba no etwa no more na nkrofo bi wo school mu a ye ni gi acting ho no omo so di show mutim se adwuma no enwui so ho nti eye ankasa on se nso shifting no more na nso akodi media no mu social media TV adwuma okay me TV adwuma TV so ko adwuma nti adwuma bi won so a obekwa kwhyem na TV adwuma no nso so akwa bibia ho nti ye bo ha ne amane gi ne ye ba say me say say na work na utwa all right but
Enyemo. Debe enyemo. Yeta obi nya obi na frame kra metimako. Obi frozi ya o enye obi na fro dwuma beko. Bibi wo ha bia o. Nipa no otu kwan na akoye adwuma no. Na bia be 1 week 2 weeks wo ma adwuma. Nipa no wafo adwuma no wasan contract no nso no. Edu tambia na ha adwen. Nti ye mu kakra na ye ne kakra. Na se de wo kan de na se me se ye disika bi aba se omo ever for. Na okay skano se ye ba ye mfa ma new faces na ewo mu because bi omo kra no omo join ne association bi ana bi omo kra no omo empenyimfo ni ennim wo omo yedi bi aba be show mu se e ba nso amo a na mo ye kuma wood for no empenyimfo no mo na bi sa ba ye be hwehwe mo kira kwan na se adwuma no so enye se na etise first no sika no ba mo je di ayedan se sika na nke ye de ba na omo je di ayedan Papa je wo wate ne be bi se e ba ye mfa ma niwfo na wadwe na wo kire de be se ye discover aban discover se ye mfa nhye se adwuma mu a na ono YouTuber bi ono twa adwuma o twa se ni di good YouTube na wo ye mfa se new media se sika ne ba mo be ja so omo na ye mfa mo omo no mfa nya adwuma na Papa je de wo mu nyina no se sa sika no ho na ese ye de abless ni for me nim se ebia ye be ye ne individual se we nyin kotwa me da bia no ya me campaign on se aban ni nyai sika wo de hye ni pansem se je koye adwuma no onyai okay so omo ye sa aban bia be chichi sika na industry nda so kwofom ko bia wo aim o de kwaji sika no o bia wo aim titiru ye mpanimfo no a tebe o maye adwuma no ama akọ akira mfa nse nkura no na be lead no o mu kura de bebre sika no waje a wo mfa nya hwe ye risk kamera se bia o mfa nkoye production o mfa nkoye da bi o ideas no se di ideas no ne nam no nya bi ne sebe ye mpanimfo no la no eso mu hihye nkura na chi mpanimfo no me hye nkura na chi za na ese ye no na o so nkura ye no munim this can say Papa J ideas e ba sese no ho na wonhwe fon kura fon ekwan fa so di twa movie sa short video tutu nipa 33 wonhwe de wa musika no so phones na twa esa ye de telephone na what you say uja ma panni se won fa fon no kotwitwa obeba betwa wura no kura me ka kire wono okay obetwa wura eni ntini ye wo cancel of edes no so wo ye adwuma no duru ba bi na hunu ho se adwuma no wo firim so why a cake ye mpanimfo no bebra ya cake I'm telling you you experience one idea so metim dia maye ne se ekwan sei ene ye fa so edisi adwuma no bi ba kuma se ekwan sei ne ye fa so a ye sei enti mo hwe se adwuma no betim ba se ba work na nkasa wo hene idea se ba sisi ana nya sa ko gina gate na bi ko gina gate na bi ye kan se wo fie wura o master ba na ko gina ho na ane na nko sa la ne de nya no na se de house boy a oni fie wura ko ko bi gate mi sana okoye ye pesinye bi nkofo adwunumu a waka asemu I'm telling you master otwa okeba ina mi na say directors bebre nya comedy a ontimi narrate so enya comedy say ye meka nwu asum na sra on say Ghana movie no you hear directors in movie a yensre nko so na mo bia wo fie wura ana say wo master esi mansion kakraka we wodi bia tegate no se tenem oba imi baby aka me butu ato no dogo be yin dedana so on the most serious note onim enkura na ye ewiase we nyina daachi yes na se kase wiase nkura na ye daachi dia ene ye se adwuma bia nso ye bia no ye man nkura no kwan na Yesu kura obaji wiase nyina boss no wose ye ma mofra no kwan na we mu sei ena daachi ye mu dia unyi se the okay nkura se o ma baye o mo ye adwuma yo ngutam for now how almost ye adwuma no hu ni se eye anase wo so mo nso aginimdie bi free ye mpanyimfo ni bi anase o mo mpanimdie ni bi kan ye mpe training bi mfa ma o mo na o mo so fanya o mo de Papa J unu se adwuma na ye no enye fitin ya na ye o ye nkrofo ni bibire e follow India fo bi follow Nigeria fo de mfa se Nigeria krokro mo ba ha o mo ba ha no mo besua ya nso makwakwoboro ye so enti o mo nso apeke ne ma bi ade ni nyina ne se adwuma na ye no ye adesua so ya adesua na enne no
said the youth no ene sire mu sisua de no ene niema omuye no e ba de ten kura no a enkofo no niema bi ombayiye no enya asem ketwa enti nkura ne sua de okay I'm telling you so ko school mu sisi ya no a ye tamane e wo pieces no na satem kwate na epi ene kura no man kra stage no ahwan ni wo bi ye wo pieces no Jesus wine no eniema na yesua no ene me ba no wo class 3 no esua gina mani muka na wo question Jesus no class 3 ni na chase esua wo sua yes omo ye intent what you say na no ayi regions here 16 me ba na keka ni nyina kire ba bibia wo a kire ne capital nyina kire me tie akura manyini 10 na na wo mitim ezi bi di savana kura so den ka ensa nkura e ma no ene mai pia manum savana so enti no enkura na ese mum chance nti demdi ko wie nyina ne se ye mpanifo no se sika no e yampase ye becheche ne individual ma obi ade a o mun hihye nkura na kire mum fa sika no pulu o mu so what can say dia na yakwakoye se se mo ye say oh say nkura na wo so dia entina ma nkura ntima yo mo de na ye de nkura ni bi etotototo artist ni bi na akura we kwa we good chewe na akura we nka we ho a we ntimi mpushi nso onya akura na ka no ho na eboa na say mo ma nkura ntima ya yo mo de utie enye so wo ye papa na papa no obi betena ba bia keka bibi nti sa papa no wonye dia na se wonim dia wo ye ade bia obeye bia benya nkrofo bia mo tete akire mo keka ne ma bi se wuyi wadwene ko ho na se wo lose focus yes ye pushi nkura no nkura ni madwuma nkura no sua de omnim tates na de ye adwuma no sesei enti old you know adwene na wo ho no ye mfa support wo mu but de obegina ba bia ka se akra we ya de se panyini bi na asefo no ohene so if man say obi de ya de opukubose de na toto kodjon kansala wen e de chicheku e de na toto kodjon kansala wen sa ne mo say sana mo ma nkora na fili say otie de obeka say de obeyi ye sa ne mani bia ya ho ya I'm telling you ya ho ya akra e ba no ya de ya mo na baso say oye dai oye ade ye mfa no nkokompen obi say ubodin asomasi na no na me hwe video bi na omude poku beson toto lewen ho se ye nhia poku beson a enka lewen enka obedi obe hardware sa look wo yes a poku beson na wo build no na wo ha no yes on shenu crime dabi apart from bibia ye no wiase a ye de ani hu no enema wo ho enema wo akire huhum enema bebere wo ho a unka obi a wontimi nya ohibatu wo ko kan obi a obetimi aweke on you. Wow. Yes. Wow. Me kai se mre bi sa poku bi ba ku bi oba ya friends checheku. Checheku o actikurasi o actisin we wi akire no. Checheku we. So to akwahye nkran. Oyejuma akra. Oyejuma akra dem na hu no first nsa na we. O say me say sa na we. Oyejuma. Oh yenya sa de no. From Parism. Yes, yenya sa de no. Nkora tutu mpanyimfu. Dabi eno de se ebi acting na say oya de mani obi ahunu se oya ade but wonya ade nzin obi so okay yenye ne sa wo yesa ehye abufuo yeah say an e na say dabi wo yesa ehye abufuo sa mo te wo mo kasa ni nyina dodo no a no ya ho ya dodo no a ho ya dabi bia be de na odi yema say odi tiku kwakoto to Range Rover ama na yeye e ba sa de say mmoa dodo na ya ho ya enti ba sa e na onim eduru mre bia ya dwuma no ese nkrofo bi ti ne mabiase ma me mfa lewe nye example okay ani kodwo ye ka ne say aka Dr. Like me aka minnim aka pa so oni na ko school ka minaka me na tena school classroom sa me kwan bi so ma kire na dia oh okay oh no homework nyina me na me ye ma no oh me say say da bi say me say wo na me no na ka say bi sam homework be na ka say munsu aka homework be say wo da bi homework be esa me nsem fata say me no homework e ko school homework ni English ana maths ana papa e ko school homework ni wo body therapy ana ko kire obi homework so ade ya wo why no ntitwi wo body therapy ana me ka e fa interview na mrewe therapy kwa wanti mi anka o si therapy na be na se mo de mitimi ye obi ko school no ni ma de kura na nyemas oh okay say ye mfa mom ti bi mfirim no de ni hunu de aka do na wacha aka de nya se me kire na de se me teacher ni o ba se e bi homework me na me ye ma no se na wa be oni adaje ono adi ko homework
Nessa what being channel. Now nene kura ene hwe me aka nti minimaka se wo sitie na ye wie school no se san be nante ya ene Charles chef kushia eno se san ne nante ansan ye bi wura industry nim okay nessa na mo mu wa chire kura san ne wa chire me me admo magazine no so to condemn how to condemn no aka okay so wow edrum le bi kura no e kan say bicycle seat no seat seat na yin de shekoba eno nso no oton bi a de bi kotrek na se fuo nyina so ena nyame ya adom a ye nyina shift ya ye de ba ntimi nim no wonye obi a ese wode no obi hu asem hye ne mu ena sefo adwuma ne ewuram ne ya beti adwuma na se edrum le bi ese hype ho edrum bi a enya ese onya privacy so nti edrum le bi no ahwe ya beka se aka no woni we wa asem woni we da bi sanso na wokọ lewen ho nso a lewen no nso so epe yenye bibi sei na manfo nye yenke kansengum na manfo adwunum na so enura ya anu achi ya na mehwe ni video bi odi aduane bi e wa abruchire yenyina akwa kodidi bi anase yentwa ama wose se aduane kuma oduni bie no betime di kuma oduni no betime di se aduane na we wakasa asemu ya tana kwakasa na ninso ade a eka adwuma no ho because aya maso look so ya eka adwuma no ho edum na bi a ya gro but wo kan so ye serious no biti baby o ka say ya ko e hypo dwuma no so ne nkeka nti nkofo bi afa wo ya obi ahye omutiri mu a enipa ne ya de pakura no mpeso mbeka wo ye nipa nso na wo tesa da bia no udi yawo e wo mu enhwe obi nkeka so wo de ofiri se nsem bia wo keka no enya ben no na won kire omu e bi kura na ye hype so me nyi ni se kwadwo ne aka ehia sisi ye ya ebeka say we fa ombedi nkomo so ho sanso na duru mire bi kwakumanu ene lewen anase kwakumanu ne ejeko yesi ebi esi baby bebre ukonwum tuo ma ebi wom lumba ne na champon ewi echi no na betonyom Stoneboy ne Chatawale eni wo Chatawale ne sa akodi so enti yanti game na se ni nya so bi ka asem a ne de sa asem no mo ma hyemu se wo keka nsem hu no dodo ni nsem bi o keka nti anu nti na akoye tan enkomodidie aka anyway nka aka aboa ne nkrofo bebre lemi de omo obia ta ne mana mo keka no fa so be na wo so me no na ye adwuma ene yenyina agi pay baako eyo o se me de me mfa nya hwe but e bia me me gisika na me kofia ne ma me ye no so but e bitima ba se won so ogi a woni ha obia ofie enti obeya no showbiz o be ma manfo hu se wu sa obia ne ekwa fa so yusu ne sika so obia ba be kan de wo so ye yemfa kamera nto so anase hwe de obia ya ebi kura na de ohunu so nti ye nyina sa ne ma no ye nya nkeka no weni we nka weni we okọ maare mu kura wom e ma no obeti weni we nka mo de na wonti o wonzo mo de e ya ma no secret ma de mo de nyemesi e ma so no yere te ho na wadamfo ye obone a na ko ka kire wo yira se bia asem ade a wadamfo dia ye onipa ade pa ko se etima fam sika ye di oba na gi asem na no wode ato na komam na wo be ma na deda wano deda wanim e kina na ne akwasi yakobom na ne akwasi koba afi wo kranzo ne akwasi koba zikwasi ampanyini we ya na no wodi usika wo be ka de wo yire ntiase wodi usika wonim nyansa onipa se ne nante nti emade umdi asem sio makomam bebu okra ne tia ade abaye no wonka ada ebeje ta no wonu se adana asem ne sie no kwa no obeka saa na no so obeka ya saa na no obeka ya afenu oyi semba to afenu we defy so straight nti no ema no ebi wo mu a ebi yesi weni we nkasa weni we nyesei ba ente saa adwuma bia enyine no na ni da ho bam kane yesi mu kwaset so a nyina to nsa didi ene nkyerɛkyerɛ bebira aba si obi okura ne nsa ho atim fifiri wani udidi a obenya ntasuo ya lebi no so ho saa ntasuo ya le ya yesi ni nyina wo eka ne sei woni obi da mu ayi ofi obi anu a wonyan te ade bata di si o se ai obi wa no ho tete tim fifiri wani udidi a ebe ha adwen nti saa ne mani nyina ba ti obi di ne de no bi di ne de no nkyerɛ ye no ye ho wo de kanokora ye to nsa didi ye kora enne saa de na wo e ma kuma ko ya ti obi ade esi nanim no odi enne ma ko nanim nti wo hu ti obi no obi ni di set so
ana obi nya yi a eno nche se obi no obi wasa me ade ba ko ha me ana wo ka na me no ya adwene sa comparison no de o so omutimi twam eno de eno so mugya na enkura no kwari hyiam sampany fo mo di buoma wo mo nkura ni hyiam mo a mo di buoma wo bet omo mo won nkyɛn na munya chance kaka sansem no boys na YouTube no short one no baba ko bi wo mas was ato nwom 39 36 39 40 39 my homeboy 39 na me shada ne nhyia da on say the way o ma ye yumutiri ho no ahwa ka wo mu ade oh 39 oh senior father fe na me nan kra me ya father yire me nan sa o mu buade so na ase yen ya ye ho se ye ne ye senior mu ye senior ne bibira e ma o mu enya vem emma oh fu hye mu na wabo mabaso mu ye adwuma ye hwe se ene ma be chen sa so nti papa je me de nyame anu kwase me da bia na me transisi na me ka kira ban se aban fa sika mre ye no ne ye adwuma okay on fa sika hye nsem se no ne ye adwuma de hia eye se yetimi ye adwuma na ehe na adwuma na ekọ eno nko ne de hia enema ebetimi de ye adwuma no ho nema se theater ya ebi won kan apart from kan the whole regions ni nyina bi ni ho enti si regions ni ye 12 by 16 na say emu be se 5 kra bi ho a ebeboa so I can say film village ya emre bi enana kufu at the time ye kokunsu ye kwa ha ajigu ise sami se kanana ebo homoden etu anamo kakra we buy no so abeto so we kwa no we abeto e bi ho anse enya film village yenkwa han yenkwa sire obi fie ukwaji obi fie na wutwa wura mu no ode ni je bi hia wo ba ekwa akire no wo ka chem se na modwuma se na tie de akira mama ma hawo so ho nti sa ne ma no na esenke mpanimfo no se sebe prejas anya sebe sika ne e pa dia sa ne ma na ese bo ho no mu yema yen committing ayen so because ohwe sports sika kakraka da hoyi ohwe sports you say AstroTurf ya no mo ye and you say AstroTurf sports no sika no mo de yesa and they ntimi nya sa ne ma ni bi ase bi region bia na bisisi wo ye wie nso a ya perfume say your friend library I don't know from library bia cameras ne ma wo a o pese osua de kura no a wakọ ho bia wa ye story kama aya be boa me hu say ya o camera ni we uhia o kwa na nka okọ register ne waje ukotwa wi a wosan de aba ne hu se ne ye no na wo de register no kodi bebre be register na di ebi agi bi pen me pese mekọ yachi bebre be register na di me de sa ban beti a mo first can show bia nsa na aba 20 enkwofo san de be show nsem aba 20 ene wan fa ma ya ne du a hento ma wonto ajai na de won kwato ama na kire no waba no hu nitiri ma de waba waka sempa you go so the body tilapia di enkom I think say some so kano say what follow industry na we say on we player wa industry mu ache into o kan sem na oni bebia o ka ko say so ye hwe de we na say me kwati nkomo bi na obi ka say me pese me kom me body ba say bebia ye do adwuma we mu no bebia ye do this time no ye mfa sem bi ensie bi obi say chicheku aka ho a ena ma akatimi actie omo keka sansem na ma asem no edu baby na eya edi ebi mutiri mu dem me mate na me ka ne o ka no ho a ena otimi ma ne akatimi ebaye se chichikusu aka ne nchen a chichikusu ntimi mpie ye se sie ya Vivian ene boache nya issue abrowa mafia no Vivian kwa ya enya fa bi ko boache ka no ho a ena be ma na ye de boache wo mu no e ma ne kama esa na edi utirimu dem a bitimi akwa say enu bi kwa na nam so kwa boache kwatimi ba abonten a onya avim be keka sansen bebe because who say wo hwe ne kasa mu a adwuma no me wo mu no me de me build o build e do ba bi no wo say sansem no e ma complacency e ba ma ye tirimu ye de papa je de wo mu nyina no say adwuma na ye no say akoye social media na social media no so no adwuma to ho na comment ye de eba yes so we badwen ba pa na wo bedwene adwuma na wo ye no ho a comment na eba no ese wo sem se uyi bi film ese uyi bi film ebi wa ese obu ani gu so hwe nipa ho ese wonya anisuade hunu papa je me ne wonam yi ebia wodi kan du baabi ba me di wachi nyina no ese menya botai ntia me di wachi okay enye se me di sem tim se ye adwuma eno na e mistake kese
ese me hunu se ukọ wanim ba bia wadu no menya nuru ho je se ade na wo ye no menim ye yes but wiase ade wo wiase ebo nipa enya de wonim eye de wonim no je bo nipa nya ye wo de wosua a wonim okay ene ye wo nipa nso a wonim no de he na ya de kase de ye kase pa ye nipa wonim no enti ade na wo hu no a wo se wonim ade no eno ye ba fato wo na hwehwe nipa so ba hwehwe nipa nso hu no a eye opanyini na wo ye dai wudi na chi no onne de wo kọ empanimfo se yesuma wa kunyina nim no na mania na wo bo fantastic yes wudi na chi no all kọ na akate wo no tie o checheku wo akte kama aka akte but be bia aka length edu no checheku unyam nuru ho odi checheku ye ntina me boni din no yes o mate na me say yes unyam nuru ho enti no bo wadwunu mu pose enkrofo be kase aka ya dai checheku ya de oso de we ya de be ya ba ya wo de wo hwe no nya ye de bi wo yes a big mistake die chiren kakran na mpanimfu bi wo nya omani madom wonya nkrofo bi ani madom a omukura no mafutu omde be ma no ebe ma boy no kura wo ne adwuma no matana wache yes na wo ye life na manfo atujaba ayete se wo kan obi ho asembone e wa ade ya chiwa o mesa tra social media wa na ye eni kwa so mo che no ba wo hwe obi se wo mra mesa bo ntukura no a unya no yes enti na me se wo ye bibia comment e ba no sem de ne obutaye no enhia no yitu nchen de wo kan ye pa but wo ba otiri mo pose me pese me kose hwe ma me ntinsi kan say boachi case nim okay boachi ene kan say Abraham Mafia woni ma enua ba Vivian nam ene omu nantia ene aduru ba bi no ba abonten se esen ko maniska bi esen ko hwe no nasefo me one boachi ye big mistake so oba abonten na se oba abonten general ebe keka nsem adwuma no ye won krofo bi se wo de se empanimfo na wom na wonyi wom ni kura no a ye wo Vivian Felifo bi wo ha bi wonim no so a obetimi akọ o kan kire ne se ni sister ye me se won se no kura me nya bi ntwa kwase obi aka asem se nti be ya won de ompe bibi mam no nya me kwan enye saa so paninu nso a Vivian Felifo no ebetimi ni Vivian atanase ne na ka se vi se won ne nya adwuma bi na free se abo bi nka won fe ne se nkire wo de a eni gya no kwan na nka akoye kukuoma de a enhunu se no enkoma wa bedi no obi kura efa wa bata ne ho a obedwene ho obi efa wa bata ne ho a obedwene ho enti first day asem no ba asem me kan se Vivian ma ne nya ne de se boachi aba begu ne so aba abontene abeka because ni kukuomu eseye se yese kukuomu a ho ya se abontene de wonte obetwe wani no na wadofo nyira da na watamfo enti o ma ne nya ne de na o de eso ye ma no onye ma no first word am kan ye no eno nso na akoso na mi problem nyina ye se boachi be kasa no he ka on se ka bo obi ka ma na obi di ka bo obi na wo se wo dwane a wa be cross no bi obeda yi o de be bo so opekwan akọ enti boachi ate praga ena wo be ka asem na wo a wo tinchen no a wo koka bi no wo se koso jagum obi an koka ahwe nwumu no kura no abrante no se watrega wo na wo a wo koka ade Vivian de aye wi na o ti de wo ye efe boachi ungrateful wo keka sa ansem no a ensem be pie because nipa mienu na mo a me da bia meka me no nam yi ensem wa ye di ho nkomo a enko social media bi kura no a sebe bitima ba se bi kura obi ho asem ene ye ka ena ado adwene ba nam de ma adwene ba ye ya ka na kukuwa ma no ko ebi wo kura obi nkomo woni obi kura kasa fon so na bia mo di nkomo kura meti obi ni nyina matete sa tam na nya serious case ba se ya nipa no be free mo asem no amene wo ho ayedai aye pe eni nti no obi asem beba obi na obi ntem na wo koka bi no eso hunu kwan abefa so obi a ye third person bia no ye patafo enti wo dua no wa unko David unko jina ho enko ya han boachi we ungrateful na o keka sansam no a
boy no bu afu na be sa akosoro mo amara ke kansam bi kura na nipa na ne nam kura no ennim se ne case bi kura no akura ne nim nipa so nyini ko na nim na de abehwe wo se pan afi no na akofa nsem bi biraba nti yen hye sa ne ma no nso nipa bi a third person wase mu bia no okopata so wie na wo afutu a na de ma nipa na odifo no akasa akere ne se nima we nima we ya we ye no anya de nipa na ni beba no ho so sense nipa ni gye giram na woto supporter ma obi na ya bi uko gina ya se mo friend say uko take size u take size pe de we hit no asem beba so intimidate de me ka che Vivian nyina ne se ma won fa asem ni nko no mu bebre yem fa ne se de haboache ene wa beka no ene ono so nyame adom sebe ne ho nkyere no ene onye obi a sebe mpredua san oye seresrefo wonye sika ni bi e de ama no ne bo a wa hye na sefo no eno ano e ni nua enye ne tamfo no won fa nhye ni tirim se bia me tamfo no anase bibi sei na metu ye nia ye nkrofo ye nkrofo nko a adwumayefo nyina most of the time ye ni obi nama say da say ye be krata anase ye be yi bibi ama nipa ne hunu se sei se promise ko bebam e bi kura na wo kan di agro bia nipa ndi atu ne tirim ahye ne bo ebi ose se ye nhye bo na susu ampa se nipa ne wo ye adwuma wa wonu mto se mko bia oje 7 million enom na asefo na nka de ebo bebio nso bia ne nkomo bi kura akokọ so a se amana hoda so na ma na odwa nanum hwe me de so beboa mi o ntimi de na ama ne namfo be sere no na wonya wana ka se nipa ese obeyese na asisai okozise wo hye bo nti sa ne mani nyina no ye nhye no so na kina ankwanko wie bone anasa ankofa de adekase bia ma ya brabom sa na metimaka na yenhwe no obi ka se wo ka boachi asem ma me so me ka we sika ya boachi gi no obi ka se ni ko asan ko gi sika na ayeti se de wa ka obi asem hye nipa na bufu a se sa wo se me de wo ka mate je so abroche na oba e okay fa passport ma je visa ma je me du kosi bibia me ko fa wo no me de wakosi wo ndi uji se bibisa na akoma papa mu enye ase de ye de ade ama so no ase ebonyo so benifo ka sembi mo se osreje a ye de ma na umuna nso je a ye de ma ni nyina woje na baako akire asem Panse nipa na nya prepare say oh machine bo me yesi e na we abetom e ba sa e pressure pressure no di tua benifo nso so di humene kasa ehiaw enti sika na nsa so mu ne de ensem bebre na wo hu ni kwanse nko je na dabi ensem bebre e na wo hu ko be ka say sika no kwa waje no ni ma ko so ansa na o ji sika no ensem bebre e na wo hu ensem bebre wonam a wuchiri mu kura no e ya wo se sika waji bibi triga kr asamaba so bre abrochire nye sika dua nsi wo bebre akwa abrochire akwatena wasan aba so obi kwa to ko onye open crab enti sa sika na waji na aba abontene waji 80,000 waji se no amanfo nyina de ni hwe o se 80,000 de na wo de koye 80,000 de na wo de koye e very serious onipa no enye abufuo se omo ka no na yese de bat no e pressure no de tua ye fa so a wo be ka ye no e pressure na nipa de tua ye nti e serious me mfra no ma case be me mfra no da me ne nya bibia da na me otie a me ka chense sika no onhwe ne ye ba chi sika 80,000 ai onhwe sika ne ye mani nianza e bon bibi no de ya o me ne nkwa de na wo ye no so on fa nkwa ya de bi a sebe emfa so bi ama mesika no sebe enkonkwohye ne kire nkoka se so woji ye kwesi sei so woji ye kwesi sei nti wo me ne na ho na sika no omfa ntoto ne ma opekura no sika no omfa nkope ba bi kura nto na nye ne dwuma sika no mae no wokoba so na nye sa na wonnim na wode koya de bi a enye na sika no eje hrb Obasa ba bonta be de bi wa bontini bi wa na be be obasa be ka bi ma ba be nti won hwe ni ye sika no de kwan bi so no ya bufuo sika
Eye bufu sika. Ehonyo. Ahonyo. Se futu a wo de ma boachi so obefa ebebo se boachi enwan ebe ma no enwan be ma no. Because ekase na okase wo mu na ye de ma wo sere so ye de ma. Nti no how ebefa so ebeba no. Tiwa ska na wo hu dia na esa se sika ya me be kan wan se ma me gi ye bibia bedu na wa angasa side pressure ye dey. Esa ba wa angasa so nti no wo so da futu no ano wadem papa. Papa J. Enkrofo nso a ho obi na obi nam a ya mo wuro mu ntem no eye no make se de ma wo mu enkrofo a obi na obi enam den na omu wuro mu ntem no se no me na ma wo so be ba wo maso serious yes unu obi nam kama because se wutie boache nkomo na wutie nsem a ewo nsem no ho a na se sere na oni sister nam no obi na koka asem bi ema ade ne trigger se kan se medi ho yaw pa de asem a mati de medi ho yaw obi ko di boache ho nkomo nipa ti asem a ekwan fa so ko di nkomo no yes infra asem no ho ntoma kra ye kan wo asio mimiti we ene me bebre asima kwan mu a enkrofo bi eka ho bi na saade ne si ya me se me kra ma mie ma no anka me hu na me ya ampa so metima bobon nkrofo be mienu miensa din ya mabra boy basa industry yes wow enipa na obi nam a ye be wuram sisi e wiase na e ba ye no obia ne nanim o obia no so ne like wode nam so enti se wu se obi na obi nam na se bia wone ne ntama e fine nipa na oto so no so wo gi ni di wo yese ya memma ho ye bi ma wontem enko fase mi ma mate wo ntem wo yesa e be haw bibini ade a medwene won ho pa ye se obi nya protocol na haw bi protocol no so ba onso ma wani nye na onso sire nya mese ma onso de ne yade emfiri ba bi mra ene tire mpanifo bu beto se wo wa mama nkwa wo so nuru wo so mama nkwa na wo na se mi ntinto a wo na nso mi so na me twem bia nko but nke ye nyina edi so na wo di kan na me di second sanka yo nti wo mo ye sa de no bibie no wa be ya fa sa ne ma no ho a ebe ye yie wabra bo be basa anya basa ene ho odin se da botom wo ba kokora o ma na eso mbe hwe no mutimi hwe afi na wo tete yenya sa de nipa ho nsam ye nipa dead too much wo obi no wo ya de na nya afra na ka kire no menua ade a wo ye de se Vivian ti a emwa wo twu ho firi ho many pakro no nkwate na akofa asema ba so nti boache ni Vivian de ya ekoso nyina no obi na kwahye ntem obi na kodidi nkomo obi na kwahye ntem nipa npo o trust umpo no we di nkomo bi a wo se wo so kan be bi ma no kofa tunufo nipa mpesa ade no kura so obi aka asena be tunufo wo tunufo na watwe no wafiri no mpe obetie nkomo ni nyina ayeyo sa ye ni asem o onka bi da watwe no ho ana ofa telephone what ya so dey ka me kram tifine no me ya pa say no what dey na hwe ni ye o nipa be na sabi o tunufo si a wonfa tie nya sa na na moa. All right, here the nkomo no e bewe me ne osode the body therapy na wadi nkomo pa ba metaya ba fie say ne wona ya na uma aduma no enyina boaboa e ho kakra o mu a me ba issue bia ne me ba mpanifo na so na ya ba be di nkomo kakra yeah sorry bibi wo ha be ka nche bia na nsuo no ese fraud you say fraud flood the way now the I like the idea one more no any nche school mo flood the nche school mo one more flood time na flood ni ho flood ene ni ho bofu bebre o wa fe na aba wo say flood nsuo yiri de ni na time somewhere it is nsuo yiri ba bia na kata de demo a emanti ya nche flood okay minim to mze flood say flood so Papa J on the most serious note into your hofo once a Ghana for pe complain too much ene asem fashe bibi be si na bra bo ma yes what trans sua bibi firi mo no o de ahye obi enwura ya tugu gatasim ye gata ye de enimu aten sensuo to na wugina no wa Papa J bola pa egumu a eba plastic bowls ene niema nam gata keto we mu no yembe hyew kwa sa aba bia wotem hwe nyankopon se wono no woni amumu ye o won se nipa na nipa wakwan ya wonam so na ho akatua na wonya e wo Job 34:10-11 wow
nti nipa de bia wo ye bia na asem penifo kura se wotete aduane bɔ ne hye wo ye mu a ebodondo ma wo sa anadwo bɛkwa ko begigya wo nan saa nti ade bia wo ye bia si uturu sa de na wo ye no ya de pa na se nya de ya de bone wo tumura gu gayim wo ye sei wo koto asase ho ye nsuom osimesi ene nsu akese nyina no a yɛse nka ɛsɛ wogya intervals bi na nka obi tena hɔ na wɔyɛ hɔ yie no ɔma sidan so nsuo ni nya nsuo no gata na dawo saa na nya nsuo na ya na eba no eduru tembe ya bɛyɛ ma na sɛ sɛbe mpredua sɛ wɔhena wonim de wote na nanom akunya so na nsuo ho wɔsemeton ni nyina ka ho na yɛte kuma se yɛseresere enka de enwuye ha kuma se de na eboboba I'm telling you, what the asema make kan nei, wo de obohu. So fula hey interchange na se na ekokwada so no. Ensuo timi tone ni ho yiri sei. Wo de oduru interchange na se na ya hwe wo no ho. Wo we de ya nsuo amake wo. Ese to kese pa be trawa twesi kromo. Ade na ekwaso na mfiri obi a o. Efiri ye na nanom ahemfunu mu bi. DC is umom permit mi esi dan. Any town ho planning for no. Mom fancy obi a asem si a ye de mu awerho ni mu yawo na eyi adesuade na firim nipa ten awu nempo da na ebugu ni ewure fisi ebesuade afirim ye nsua bibi mfirim na ye ntwe ho mfirim na nema ye nyina no ye tia ye ne aye ho ha me pa sa de nasi ye momodan na ye nsua obi yi o mu firim so na ka nsuo de ka ekọ gana mi me kura de ade ya me yakura ne se ye wonkrofo mu sua de hunu se 6 months ni nsuo betimato wonkrofo hwehwe abode ayi mu hunu se aka 3 months ni nsuo beto kese ne yete woni yehwe ba na se kwa de se because last year so fun bi share go oh prophet uche mu nyina kan weje kan asofo bebre ka se nsuo beto wo de yenyi ni se commission ni yehwa de na otu kwan na okọ Germany no ne ka no se ya landing a awia na boa ma yesi 39 degrees Celsius or something 39 degrees Celsius look so the enti awia betima bogan so betima togan degrees Celsius degrees 39 degrees Celsius fantastic apaje on chira de teacher for kwana me de oye o work ba ye ma like ba den oh and mo se o de usha like ebusa usha like ebusa o ka cha o so sakode de respect all right there's a 39 degrees Celsius na dey go so if any etu ye ho say so ko so wadamfo aboje say share o sense studio yeah ko yen ga say tinka na city kumase for your wedding e bobo finka na boba na fi nso ni yiri akra na bro akra nya kumase na ba betima ba kumase say to na to ba na flat na betime fie mu ha oh ya da say ne also de kuma with actor body tilapia ene share ba be di enkobo ye de komo be say afa say komo e di e obesua ne ma bebre e de film na offer mu aba e be go so e di industry ne mu nkomo na this time dey asem ne tia ye ba ye kan straight nya fe dey komo wan na ma me ne papa ne si bia ye body ni aka na ye dey atu be bi oda. Thank you for watching. Yeah, that's it. So share go so let me sharp that's it. Bye bye.